Ka tangi te kawi kawi a waiho kia tangi ana. Ka tangi te whārauroa waiho kia tangi ana. E tātare atu ana ki te aroaro maana. Ka taka mai te āuru koe ia. Kia ora i te iwi, ko Pounamu Skelton na hau, and welcome to the latest Taranaki Iwi's initiative called TΑTAI Tangata ki te whenua, being specially designed especially for you, ngā uri o Taranaki, to support you to grow kai in your home. Whether you're a beginner gardener or you've been growing kai for ages, TΑTAI Tangata ki te whenua has been designed especially for you. The great thing about this kaupapa is that it's online. So whether you reside under Koro Taranaki, across Aotearoa, or you're overseas, join me and let's grow kai together. So e te iwi, a tātai tangata ki te whenua resonates with you and you want to come on this journey with me to grow kai, fill in the form. Spaces are limited. Join me now and let's grow kai together.